High level committee development screen prospective maneuver Jarab Naranai. High level committee development screen prospective maneuver Jarab Naranai. Roman screen of Bharat by India Constitution of Chibramar. Sementara saya mana 1968 Tripura Students Federation yang berkait TSF Asemen yang belum sun bersyukur baru doi cina sun saya mana ini TSF ni andalon 1968 to the France fekapul sinu je coborok demand coborok language demand klainai Roman script klainai ni tai sung saya mana abun saya sekarang sinok karok even riginai risa coborok kok sana ni nok busuk andalon kaini kai ketau sung coborok saya tomoni dini agak sung lukha Jeffrey 68 is masih fainai TSF andalon kaini coborok no Roman script ni bagi andalon kai family TSF ni demand by Samasaran Tripura Basa Commission Sami Marga Samasaran Tripura ni Commission Constitute Climate Government rock. Je koborong ni no borok apru Samasaran Tripura ni report tu sungguh je maximum borok no Roman script no favor klayu. Kentu sungguh apru je government rock implement klaya. Reporter kha maximum borok no Roman script. Haven tini opol question tong tangin kake indigenous right ambo sini right जे सिनी फ्यूचर डिसीजन खाने अब सिनी राइट सिंग डिसीजन खायो मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक कंट्री रो सिंग लाइक के अफ्रो जे रिपोर्टर खा मेजॉरिटी नो रोमन स्क्रिप्ट नो फेवर खाइ मनी किन किन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट खाय तांगै बोटाइ इंप्लीमेंट खाय तांगि कमिशन खाय या बरक ताइ इंप्लीमेंट खाया आउ बंग थानि आं क्वेश्चन खायो हागिन सुनुगा 2005 बजे प्रुट त्रिपुरा उपजाति भाषा कमिशन जेता पवित्र सरकारी भाषा कमिशन अफ्रो सेम पवित्र सरकारी रिपोर्टर लुका सिंग जे रोमन स्क्रिप्ट नि फेवर बरक मा हैपन आ सेम गवर्नमेंट आफ्रो गवर्नमेंट रक इम्प्लीमेंट खाया दिना बन सम क्वेश्चन ओ इंडिजिनस राइट के सिनी बागिसी अब सि डिसीजन जे खाइनै सिं सिनि मेजॉरिटी सिं बरन खायो दिने खरसा खरनि नि जे तमा बाय आमबाय सिनि थानि इम्पोज खाया के जुदि डेमनेग्रनि इम्पोज खाया के जेदा सिं लुका थानि हाई लेवल कम्प्लेन खाजामनि आ बंनि व्यूज बाय सिं इम्पोज खाया के डीएसएफ नि आंदोलन त्रिपुरा गनानि गलिनाय ताइ जत त्रिपुरा सारनो Roman script sung support kai sama saimano tai joto students on the future students of the decide kai nai ke particular borok the future ti person abro decision nai maya hambai wajiza pro himbo to kaisa panda TSF is a long standing demand kok borok no Roman script by saina ni bagai abo agin ismi TSF asai pro nismi khlaijak abo chini kolok ma demand tongo ya ba demand ta ko fulfilling ya haipano chung saimano chini bororok indigenous bororok kok borok no Roman script saimani no bango chung saiman ka 1988 ni a dokholo kaisa kok borok o script no tei commission khajak pro Samasaran Tripura ni leadership o approve Roman script by no kok borok no saina ni thung nei borok ni A few weeks back we got the information that the Koglok subject will be taught in all the CBHS schools from standard 1 to 8. Government rock abo implement khaya abo ni ulo 2006 ang jodi program kai pavitra sarkar ni commission approve gobangma Tripura haste wo survey khlaimani ya ulo 67% ni CBC kok borok Roman script by sainani hai abo borok recommend khaya heba o Tripura haste ni government rock je commission khlai mani borok ni recommendation kisa pono mani nani razia tam himale
o Tripura hasteo kok borok develop untu abo chini o jagani sarkar naya abo ni bagui no tini bo hai na hai sung saiman ka IPFT BJP sarkar phaimani ulo chini language culture chini society na develop khane bagui kaisa high level body khajaka a body wo sung saiman ka borok kok borok no develop khane ni bagui kaisa committee khakani sung khnawo keba a committee ro je BJP ni MLA ro na bises khayei amo hai khai tabu borok kok borok no romanskri bai siyawei borok devnagri se borok sinani bagui a proposal rei tongo abo TSF ro kuno dinin gosi meya tai Tripurahani chini bororok bukong barorok abo no kuno dino gosigla sung tini o jagao sanani musungo je chini sakawo যে ফোর্সফুলি যে কোনো কাইসা ইমপ্লিমেন্ট খাইনা নাই মানে আবো চিনি লিডার্স রক থাকতো তাই চিনি কাহামনি বাগৈ जों अ कक बरकनो एच शिड्यूल दानानि बागै डिमान्ड नि बागै ताई कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै तिनिनि अ चिनि TSF नि हिमबतक अ खुमलंग आमचायो उइतम